cái kỳ thì vô hệ hữu về là họ cái kỳ thì về họ sự သူခါနာပြီးတော့ ဆရာဝန်စီသွားပြတယ်ဆေးတွေပေးတယ်တောက်ဆေးတွေလိန်ဆေးတွေပေးတယ်ဆိုတော့ကရင်ပေါ်မှာပဲဒါပေမဲ့ဆူတောင်းပေးတဲ့အခါမှာဖျားလက်တော်သူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်တဲ့အခါမှာဖျားတတ်နိုင်ခြင်းသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာပကတိအတိုင်းပဲသိတယ်မလားဆူထုတ်ပေးလိုက်လို့ပဲလုံးဝဂျမ်းမချင်းတက်သေးရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလို့ရဆိုတော့အခုဆိုအိမ်ပေါ်အိမ်အောက်စိတ်ကြိုက်သွားလို့ရပြီလုံးဝဒီလမ်းလျှောက်လို့ဒီမှာအလုပ်တွေတော့လုပ်နေတယ်လို့ပြောတယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့မနေ့ဖြတ်တစ်ဖက်က3-4ရက်5ရက်လောက်မှဟိုတည်းမလားတက်တာချိန်တန်မှအဲ့လိုမျိုးတက်တာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပကတိလုံးဝချက်ချင်းပဲဝေါအယမ်းမြန်နေတယ်မလားဖခင်ရဲ့လက်တော်ကမြင်ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ်ကဖခင်သခင်ဟာအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်သခင်ခေါ်ရင်ထူတဲ့ဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်နမိတ်လက္ခဏာဖခင်ဖြစ်ပါတယ်တဘာဝလွန်အလိုလို့တဘာဝလွန်လို့ပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ဖခင်ရှင်နာမပုံကြီးရှိပါစေအရောက်တိုင်းအတွက်ဘာသာပြန်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် bữa lần cái phi khu li vô cái thành phố đồ nên không yak này luôn nó nên không này để cái kỳ thì vô về sự thành phố đồ à tụi cái kỳ thì về ở cái lòng tua vô khu mỏ nó ra bữa là lòng phê tua sự thành phố đồ in mà cô là cô khăm mà cái lòng khu hả cô khá là cái lòng này cái lòng khá là mà cái con cái đỉnh cái bukit iya cái thành phố à tụi cái kỳ thì về in con này để in ta xin mà cái tua khu về sự cái tua pháp là ô quá cái thu ya in pe pa thu vô bữa lần cái khu cái lòng phê tua thế cái thành phố đừng thưa với hệ bala nào nè về ninh về thùng về khe về cho cái tí cái sơ cái thì bộ CBL này bala anh ấy bắt chước cái sự đàn ông vào ấy bộ số này sao cái tí hạt tí về sự là ha mình khôn này bala rửa cái bài hệ khu về sơ cái thì bộ cái lòng thế tuổi ấy